Uwe orang ba bala sapui senam ke arta. Ula duno ila kajing im kabadai hadin bo ula kenti kensan na kawi kakali kabapan Herstad ha kajing king flyover kabadon ha umiam. Kumbala yo lum jing tiap na kipulit kariboy laong bakane kajing ja kala ja ha kapor archteng no paisngi ha kajing king flyover kabadon ha umiam. Ha kaba kawi kakali Suzuki wagon R kabadon yo number ML no san AC san iwe sao. Kabalanya ada Govinda Biswas na Asam. Kala penherstad bah bat hadin balapoi ka jingking flyover umiam te urang ba ulaken thi kan sana jrong kali bat hap sepo ka jingking hadu ba ulamen saujur bat du sendon yala ka jing em une urang ba ubala du no yala ka jing em ha kene ka jing jia bas ngusi la tip kerteng kum unabin sing sapwes nam karta na kasnong mukla bat kene ka jing hap jong u na katika kali kadai hadin ba ha ka jing penherstad katika kali kala tengku ya ka kan ro jong ka jingking flyover ka ba usong hakmat bat hap sendon na jrong ketika jingking kaba ulamen saujur na ki benta jong ka kli laya turu don langru sa arngut ki basyong ha ketika kali ki ba kentup ya ubi joising ubadei upara jong utei ubalaklat na mukla bat ubaris marbo na puryang kilamen saujur susu la ongru ba ya kitei ki balamen sau lara no sya civil hospital nongpo banyo ya kajing sumar bat de hadin balapoi ha ketika jaka ai jing sumar ki doktor kila pentip ba utei ubahap na ketika kali na jrong ketika jingking flyover ha umyam ula klat no ya ketika kali la tano sya umyam police station bat kajing tokit halor kene kajing ja kadang ya cekmat ong ketolong kubor na ki pulet kariboy.